Me pekesi. Pekwatikesi. Me pedi ebe wo me mana kame. Obi new man insi umu. Dabi. Osi aka wakoma. Tena me so me hia be ma bia me so mitimi di no no. Be ma di mi ama me si fom no. Na me nan wo so. Odi me be twice as 3 times na me nyemo. Akra na me ma wo no onim ni papa. Obano. Dabi. Up to date. Onim ni papa. Ene kwatia no se me di bu ha na me di bu ha sa na. Udu nkotum uni be ma bi obeboa wo. Dabi. Enti wo ye wadun se obedi wo ho de ahwe wo ho. Sa. Medin the new papa.Chemikals aka Bema de Tresabo mu said obey ye sexy ye oda ho an ho fefefe but na e ba bedi nkomo we me de ba beto down talks city na de bebusa question na wo de nkomo ne bi ba ye be gya atum na ye di na me busa o say wakoye obey wo be pray so obey housewife ana say na wo be pe wo maaye e wa brabo Like me warrior. o warrior. Me worry dear. Housewife dey manage. Wani nyi ho. There because housewife dey as a wuti fie just a be man na koba. Housewife ni just say I say o ti fie. Be man na koba no discover. Okay, e dey. Enti no say housewife maintain fie dey and me worry am mpe. Okay. But me prefer say me am pie akoye me dwuma be fie. E discover fie go ba. So ba ye adwuma kakra na wo ne sika kakra o ye okay. Okay. Chance say ni nyina just a be man na koba na discover o. Eno esa ye stress kura ma wo ba na wo pe bibia ato. Be dey no ato. Nti no say housewife dey me dey manage housewife. But se ba na say bia oba wo ye wadwuma dey support ku na say e bia obe na okay but say one housewife so abeda no one aduane ama ukun ni sa na ma. Bibia ye ntiase. Okay. So what you say fan say me tie say ma warrior. Me ye adwuma me kunu ya we say me ye adwuma. Me kunu so ye na adwuma. So what you say? What you see eh ntiase. Okay. So what you say nti say tie ye ho ase na yenim say ebo 8 na ebe pon abebe fie kura na ebe ye aduane ano e normal. So what say nipa na nti wase a eno no na mo warrior na akwaye kasakasa. Tie ba na say ukohie obi na opɛ no. But ono no so e prefer say obey housewife. Wa beti asa na waro. Dabi. Housewife dem mpe. Na omo we yesikafo kro omo yenu me ye adwuma. Nice one. Omo wo mbibidi yesikafo titiri na say despite mo ye adwuma. E boni dachi no o start abrabo na prefer say dachi be ni petit true be. Na me prefer say dachi the okay. Me address of 4 penny. Ne wo trimu nkwala abim so person e adwuma ne de wo me mu. Okay. Mi sokra na menya na me wo primary na metimi ye obiti. Wow. Anti adwuma no say adwuma no de wo me mu. I hairdresser work no. E wo ni padua mu. Sa e wo me nkosu adwuma kra na menu na so. Okay. Anti eno na mi so nyina na me prefer say me nyina amaye. Okay. Okay. Ena unyini ya adwene da ne kakra na anya sa. Nyini ye no da so wo ho. Sesi eno ne me main pillar adwuma amaye. Eno na da so wo ho. But we can ni sa la na me ye de die ni de na betwa mu. Ba adwuma nkasa ye adwuma. Adwuma nkasa ye adwuma de eno na adwuma mi sua ye no. Eno de ye adwuma mi sua nyina manage. Obi ebu say question mark say adan na owo wadwuma ye kama but still o sasa announcer akomu bikodu na ojiska. Eno de esno obi an say de o ti ye no nyoma wo wiase. Okay. So what I said do me ye adwuma me nyesika firi ho. Epokora nsuo togum. Etina sika ne de wo gi 1 cedi wo na wagi 1 cedi na okeka ne nyina abom. Abrabo no sa na ye no mo nye sika nyina mo ye no. Enye adwuma baako na ebe ma wo. Ebe ma wa ye yi o. Adwuma do se ebi betina ye adwuma baako. Ebe succeed ama mo. Ye wa adwuma bi ya but adwuma de me madwuma me ye ma me sika de but me hu ni se me nya to eken so sika kakra ka ho a. Anyway ni sika kakra ka ho ebe boa me. So what I say you call me sen hweba. Na me tu me sen hwe me ma me ka ho. So what I say enti me hwe say ni person hwe me a me ho tua like the tua nyama bia me timi nka say adwuma sika we no ho abeye we ni nyina wonye kakra support bi di support a eno so ye eno ntina like me dia no nyina aka ho. Okay. Enti na say no ya van say what ma ho emre bi ebedru a
ube jai hookup no ana ube jai twerking no na wa be your hairdresser no ana say you do it in your whole life. Oh, my mama home. Okay. A drip baby am jai. Ade bia wa na mre o. Like me ntimi nkasa me ye twerking na kwesi ewie. Okay. Na me ntimi nkasa me we no so ewie. E dan a bibia wa na mre. So what yes. Te no the time e dan like time be so abejai. Time be so abejai. Anyway ni nyina. Oh, e die no kra de se me nyai. De se die ndia me wale kwa still me di me ho. Ba ye man say wo ware dia so ntimi nko ha nko ha. Dabi no di. Me ntimi di se adwuma na de be. Na wo gidi so wale a betimi ajai. Oh, me wale dia me jai. Ana ya na mostly kra no. Me say me guy me no ho de bia okasa oba wo ye din ompe. O say ya ye ni din say na ye basa na fan ye example sa. Ye say na say once. So yeah, to say obi anu so ban to say me type bi on okasa o san. Anu jai. Aha, ti me say time me baba na me jai. Anya fi na me wale asan akwa kodi kwete foforo da. But that time when I me wale say me di kwen. Me be wa kwan mu bia. Oh, e bia me di. Just a de enye. Ye nyina esusa na ye prefer say daache wo nipa bi e be ware no ana adwumani bi e be ware no wo otrimu po bi say daache wo pe nipa tichu bi say no wa ware ana obi o ye adwuma bi say no wa ware. Me de daache de me prefer ne say be ma obetimi aboa me. Em say nya be ma ne be ma wo. Me fan hye mitrim say bi a doctor bi ana say e na me pese me nware. Okay. Ba be e na nya ho offense so. Okay. De obetimi aboa wo. Okay. Ko me meskafo bebre wo kuma se krom ha mo ye ma wo hwe obi kunu shi ukura wo hwe enso wa wale no woni eskafo ma be kuma se a me bese me bodin yes ba ni kun shu ni shi ukura hwe ba because of say nipa no wonya bibi free so what you say wonya bibi free say nipa no boa no nya ho fe sa na mpese me nche okay nipa no boa no nya ho fe ti me da che de me fisa nyina me decide say be ma obetimi aboa me yi na me wale nya ahofe ba oba bi so decide say be ma no ho ofe ne be ma o ye 10 gram me right now na me wale ne de me wi bi ko but be ma me ne be set say me wale ne de be ma obetimi aboa me nya ahofe. How can you know say be ma we de obeboa? Oh, say you have seen the system and you know the system. Say be na take akra so mbo move ni ade nti wo be hu be ma be bo wa be hu on once for be hu so what you say I me to ya me hwe me ba hwe me ho hwe me ma me ka ho so ho me wo nyama bebre ameye na makofa be ma wontimi mo me say mabaka. Okay, so what you say also wonya be ma obetimi aboa. Okay, sana ba me de me fan se me tirim se me benyina ba wale doctor bi anase say ukofa obi a wo ye obi kwa ho wo sika pan so fa na on fa ne sika ma ho. Okay. To fa be ma like obetimi aboa wo hia bibi obetimi agina wachi. O ne se obi e fa be ma se nyina so ka se ye hwehwe emema saa de a se ne ye be break akro. Oh, oba bi ho professor be ma no ho fa wodi na chi. Wa ma no hwe kra o yoki. Obi o prefer say be ma no ho fa obedi na chi. It doesn't matter say ne ho fa na say ne ho nya fa. Oni sika kra o pe. Ba men so me ho kire mi ntira mbe fa ho. Ede na me be fa na ma say abaka. But say o ye adwuma say what the kind first setup of business. Second talent wo mu o de ye adwuma. And a third edi gwa so be ka say talent. Talent na nya adoma obenye say betimi edi kwati. Enya adom a. Adom. Unya adom a betimi ni kwati. Uni adom a betimi ni kwati. Dabi. That's adom bi ba. Ansan what ni di kwati. Na say bi wo kwati kra na ofele. Oba bi hu kwati na ofele. Be ma bi so ho nim be bi atwa no kra kwan da. What she bi sa? Obi timi ka say ma me so me na fa she ma me na menya ne de. Aboka be fa wo. Se be di no. No aka. Me ni obi ko hotel so ma me nti e be ne style be. Menya de. Anyo no ana frɛ ojo number. On frɛ me. On ana frɛ me. Ana abusa say ade wo ni twa da na. Nti eno de ma na ebi nsuro e ma no so saa.
Na say wo de ne de okoti de ne ye by talent nyame na de ama wo sa na hu no bibia ya dom achede ana me bo wo di ho o susu se wo adom achede kura na ye ko ma me bebre wa ma me die ama me nsan adwuma ama me metimi so de meto awo so e de agye okay entimi de me ni problem ena me nso to eken no aboa me okay ha obi wo ho a ebia e ma na bebre obi wo ho oba me sika na bia won fa anya hwe ba me de aboa me okay na me kasa me ye project o me kro me ye biso a oh kumase oh nice one me de aboa me said the okase onya mpanifo kra ma mu di widi ese nko bi atofi ache wo obi promise obi bisa na me kasa nde ye nkwase bo hyedi nkwase abo hyedi edie ye di una na ye sesa bo hye no ene ti wonu so na ba hu se wo dem na ogina se hotel na agina and decide no e normal ma be ma bia na say e yade a e ma bi mu ebi mu na so mu di omo ho ase ewiase nyina so so omo fancy form so mfa hangi wie mu to fancy form bia no hu se so ogina wiase te ye ma bi mu mema ni binum esuban ai kra omo eno nti na ma omo kan sem bebre ewo mpa so so far said ye wafa mu bebrebe no obepese e bia be ma eba so no betena for dating obe accept that and I say wo dey open picking kind oh ena make us right now kra me ni obi wo ho oh okay me ni obi wo ho aye dating na e bia so obi ni mo chena 70 no okay but right now me ni obi wo ho aye dating but obi ni mo chena woni obi wo ha ni e date e ba so ye wadwuma no mienu nyina fa ho ba wo check say bia se ne ma be ko ye di anaka da achi bi no se wi ase de menim nipa adwen so de so ati ase who describe what the catch there say ope be ma obetimi ahwe wo enye ho ne ye pe who describe be ma ne niema te say na ope no because platform is so mema was so pa okay me dem pe be ma me type of be man kasa me said any type but be ma kokonya me type on said any type of men say be a be ma type we now pe tintin bi anasa but ba be ma kokko mempe be ma wa say ye type bi say you go ho chocolate normal okay eno ye normal ba be ma wa bleach wa pon ho wa srenku eno de meninje ho okay ba be ma o ye tuntum de rade be ma o ye tuntum na no kote anu ye tuntum enti e ba sa akote no pede he bi die su ade ho no ho kase ana pom me pekase pe kote kase me pede be wo me mana kame so ati ase na obi di wa woni ube ha mani misansa no ho se ho beba me wana wa kra na be di me am okay obi news ha 1 hour hey saying platforms dey nya obi ama wo sa mo benya obi pa bi wo ho obi na wo so ahia bi de onipa ko tumi di ube 1 hour di betimi adi ba e ba sa ya motwem nhyehyem na wo twa nya wo ya say experience is the best teacher as a what you do sir and what from experience no ho se mema no ya ma se mema akọ mo nchen na omo preba wo nchen a obuso omo se die nti na omo ba wo nchen bi mu a me obi a date way back e buru be 10 years and then na yoda so frame ni die ga me bisa se ni reason ni se nti a na omo so mpese omo sa back se ni reason ni se me twede no na yo mo twede aso twede so de what be bri se omo ka no omo anso no gora na omo da so frame omo ka sa a chiro omo an omo da so frame oh okay I don't kwedi obi ma won sen friend bi oh and times me am ni adaje me be makura ni ho ne dem be ma na ba ma o ba ya ba be ma na ba oh ye twem trials so others o tu sin judi ankra emma
O film say kura a trainable. Sa. Near butler. Martin. Ati nkumanase. Ati nkumanase. Abusi ha ni papa GTV to da na de nkomoda to form say ya na aye de na aboa. Yensu ya de kakra. Emfa say udeti na wo sa ginam ewo wenum. How did you manage both of them? Say bia udeti the same time so maybe a uginamu wo adwuma no mu. We then na manage ni mienu nyina at a time the same time class wo sa hairdresser pani a won kwala. We then na manage ni nyina. Oh. Bedwuma mu ho me wo bi wo. Kasa de kakra ma me. Bedwuma mu ho de me wo bi wo ho. A me ne ye adwuma. Okay. Etini bi ni ho abetimi ahwe machi. Okay. And right now akra ma ba ha ikra no se nipa no ho. Okay. Etinu se right now akra obi se frɛ me program so a me free ha betimi akɔ be bia me kɔ program. Yes. Me ebi o take by 3 days when I'm in there few. That 3 days now na. Do about 1 week gram in there few. Because me kɔ ha me free ha betimi akɔ program ha. Na me adwuma no so obi hwa ma me. Me ba na ma beji misika na metim baby. Iti me stress me ho sa. So said they were a mema suben about a dear mune adeno. O say be worried about to checking say age be na odru obe sum so be worry because they say them nya sure say wale be for future. Mebo. I know dey. I wale kran kan budget. Okay, nice one. So checking so do level be na be press so be worry. Me check it by 3 years time. 3 years. 3 years time o eko nanim. I didn't know after 3 years now penny this year. They say I like me need time in Poankasa. Only time. They say I need time. Come sorry me ko program me kwa ha bi so be fra me di me. Be sa Okradjuma me ensa o. Okradjuma ma me ensa twerking and dancing, hairdressing and popping. And afi edi na adwuma no. Edi na adwuma do ya normal. Normal. Okay, ini nkomo. Eni go na say uni adaje kra ye mfa na say ne no obi so wale wa no betena fa ako. Oh, enye ni mu ya. Ba say edru ba bi na me am professor me tena se ya. Me wale nso en ma no me ko ba bi ya. Na wo ware people na say o client ya kokoro ya wo kasa kokoro ye good. O ka be ma ba kwa say be ma na ye good. O ka ba mu abi nso asa ba mu na ye good. Na sa ankrofo we ye mu ye good ma we. Wani say nipa me ensen ya appoint you sisi a no wani so say omo aboa omo do wabla bo na si yi baby. Omo frew after our wedding e dey response na de be mu. Oh. Ya no akasa de ma me. Omo frem after my wedding. O say me nipa na ya we sama ware. And I won't option be answer so. The many pana ya wear some aware, some men am a demon, so I see. Okay. They may make canon. Right now, cry me awareness and maybe boom cheap, man, so won't mean yammy. Okay. To whom say best solution is say, Obe say was some. So per se, Ujai word ma we. Okay. Because to work in a so the intimate last year, they O say Obe go nip and crab and rebedu baby no. Obey emre. Or two go. Or train cremu go. Eh. A treble high moon go. Oh, we are there to say, she said, "If you are wow, do a dance." Say, "Ebia, one day with me, different bed 4 and a half, 5 and a half 10 a day. Ebia in a size. That day, no be you know, more strong, go by bonnet quine for. Atum. It's a kind of draws, but why is that chairman? So, what I there was a quarter with you who really quine for. Then I make us a question of my no war man and younger who say yes. Do TC from share. Whoa, sulu. Die. For say, baby, what do you need? And quay a quay, so Walker said to me, Bob can't be a friend, and correct. Man do a man of them say, poor my dreams in it. I want to come and run and I am a dear person, Mukakra. Not a minimum. Me who be that dear? Who be new man in you? Dabby. Or say, I come. Oh, I know dear. And then who be that dear? I come and I send a feeling it. So what is a dear no wall? So what you say?
tena me so me hia be ma bi a me so metimi di no because me ma na mo hia ma edi wo mu di omo ese dia na abo adwen mu asem oni be ma kompa so apeso na adi no se be ma hia wa won so owo wa ma wotimi so baba na wo abu be ma di mi ama me si fom na me nan wo so acha kwala me si fom me owo me a me free bed no si fom na me nan me enu wo so shikisa eno na pa ya bia free ho na me de share ma adwum se me yankasa so me di mama enti na pa ni bia na boy ana ne to o eno kra che na ye me boy am ne to no said that so do diwa come chero o si for ma fe na ho po na me nan ne nyina wo so say my man say nya dia we be fino sesen so we me fino sesen so be say na akwadate da bi ba say bi o da o wa adwum obi diu na ya kan den kakra no wa kai nipa no ana me boa obi so on pet distant relationship wa ko bi mu da eno kra de meni ho but eno de meni ho ankasa because ebi en fan say me wa ya no akasa de amanyo me wa ha wo to kwan kwa abrochire akwa mostly crime me ma na ya no bebre omo ye no mo Ghana na bi wa abrochire na say bia o kuma se ni kun ne ti akra ya na trust bia anim nipa ne nyuni wokwa ha abrochire fo say bi mo wokwa ha kra na ye no video ko wokwa ha na light da so be bia wugina bia etimi hu be bia wo etimi sa distance dating de meninjim ne wo yenti no wani nye ho ana asese because dem say obi awaro wana obi ni na wo na say wo ko ba bi no track o live track na last be kire wa ha ba bia nam bia meet me hu ba bia wo nam ne sa na ma na de na kire say enye like e di nti na kire say enye oh enye so wo ji nipa ne dia there's no need say wo na aware ana say mu date serious kra na wo ko ba bia ba monitor na hu ba bia wo enye na me dam sa distance dating on fa boyfriend here so that minya sa time no en fa so bi ani so me say wo hwe me phone so abenya headache okay eti me ha me ho say mbehwe wo so phone eno kra de me ye bi da menya sa de no fa so bi ani so wo no bi date so wo feel free na nipa no so nye free na mun date ba say nipa no phone da ho na wo kofa na de ntokwa ho hia na na mrem obi e fa na ho adwe na wo ko hwe be ma phone so obi eni bira abere wo be ma phone so sanfa so obi eni so obi eni abre obi eni abre pe bibia ya ma no tu ko hwe be ma phone so dia fa so bi eni so onya so se wo no waje agina mu a wugina mu a wo ye wadwuma nti na saa de ne mfa ho oh David me ana sa me mpesa de on pesa ala me wo ma me phone so nti me so me ma phone so okay obi ya ne de because me say de bia me kasa me guy say me nene wo no kra no pulu ono wa be ma de opepe betimi aye okay so what ya say eti me so me ya de me so me pesa me nya untimi meka timi mbo ke me David untimi meka okay yemfa oba no asem kakra metwem na yenko nipa no oche wonyem yo oche wonyem wo no ushia no hen na ye den na fe obi anko no do wo ne wanyem awie na wie oni ni hobi ono no kra de na me kan say me krom na me de hu so na me ne nyem ye eti me ne nyem ono kwa accept say ono a okay but since me ne nyem ono kra na ma me ni ye den wo wiase wo abrabo abo okay because since me ne nyem ye boy no me hu ni biem na odi two kwan oni ne nyem ye wo me ne nyem ye na the family je okay ama omo say like omaji omo ba na ne manyim to mbehwe no ba me ne nyem ye no me hu ni biem na odi ye nya de wo ha na onyem ye de na oba bediu to odi wo abe manta na 2 months ono kwan ko de me na ye ni ye ho anche o odi mbe twice or 3 times na me nyem ye that time na nkra okay na me de nyem ye nti after that no na ne ma me se opese on kwaye adwuma no fa bi mbehwe no ano two kwan me hu ni biem eti me wo ye no na ono o ma me ba ya omo be to akora ne de no ano no
enti me anti e free ho no na me yes se me nsua adwuma na mampa bibia anya ama me ho a se de be ya daache me ba no so benya sawate ase na me ho nso nkyere me na ma me de kosua adwuma enti ono ani mu no kra akra na me ma wo no onim ni papa oba no up to date onim ni papa mpo na sa bre no ho na de okoto adwuma me ana me tina me twa se me mani adi me so nyina okay me kwatena me sister pani bi nchen di nkomo me kwatena me sister pani bi nchen wo takra de provi wo e fa ne disco okay to ono a me ne kwatena aye no ena ma me hu ni se wo se me mpa bibi nya me ma me ho nya sa de a me ba no daache mintimi enhwe me ba no so what ase bi ho be ma no so me hu no nti emu ho na ma me de kosua adwuma no okay na me de kosua adwuma me ye ne kakra bi sister no so kwa ho de me koto adwuma no so anhwe me nti ho no me ana me fight ye ene kote no se me di bu ha na me di bu ha na me di bu ha sa na me di ye ne kakra na se adwuma na udu nkoto mu ni be ma bi obeboa wo dabi nti wo ye wadun se obedi wo ho de ahwe wo ho sa ho na na shawe ni start ye na ho na start ye me ye ne kakra ene me di ba kuma se de na e fire na sable no obi di wa wo gine sen ana na wo ka sable no krampo de na akwaye te se wakwa nipa no wo ebia wo hia bibi nipa no de ama no adi na na ente se wafa na personal se enne ya wafa na personal ya wo bedimi aska papa bi na meje wo that time de na ye nkra se woni nipa no wakwa no ho ama uska bibia wo hia bibi o de ama wo eno no kaka na me ya me de hwe me ho a me hu ni se manya sa na menya bibia da che no ko right now se me ban me na me hwe no oh say se manya ne sa anka right now no ka me ho be kire me okay ebia na anka right now no man fa me ho anko rat working nim na ebia me na mo sa okay ba eno so ma me ni ye din e ma metimi sua adwuma no timi wie ye pon me ho okay ba ka me one side bi American say ba nyame abo wanka watimi anya wadwuma de say ka at least ka de aka no so a ka wo soan ni egu nchen oh de bia no ka ho ase na ba ko nsan kwan te no ka ho aso so ati ase ntimi fa na ba ko nya nkwan ati ase opese mu pia to ka kan nyina abom na abo anu so ati ase meti ase so u free we no tadi on utim behind down street Kumasi me free tadi wa me senior sister na betena ha okay before nsana me ye enokra me ni obi ye work and pay kakra nsana me ametimi nya madwuma na work and pay mo a wokọ mo nchen na wo ye adwuma na ono na ye adwuma na etwa oka ti Kumasi se nne nna ikura ngama ha me ho anko ye work and pay because me kodi me ho na ska me nya no e chen sa work and pay na mkwaye tuba Kumasi di na unni hu gidigidi sa oh de na die ni ye normal na ye normal emre be ni die ni beti nkensin kra oh me di me hu wura stripping ni when introduce you to stripping oh me say some me call kuma wudi okọ sisa wo ho na se ho no na fe na namfo efro na ye nkosa wo hai and amanfo nso di hu me so nti ebu ho hu ni say oh se wo bekọ akogina ha na na me kra me realize this say ebedu bebi ni me hu say me call club mesa me dress kwa bekọ akogina ho asakwade ene san ka sa dress no obetimi di akwasa ma yetwa oka so what you say also yard and na ma me jai say a normal outing kwa me ninje ho onko krom david so okoboso david ana okuchi david obekwa asika sa me kwa je say bia obi owo ne sika papa bia ye pie kwa wo ba wo de sika be fie na ye mpie nkobro mbeda de david watwem etwem mo aya se oba de obebo ohomoden na wabo ho so se de be ya obetimi aya dwumaden ache na aboa wankasa wabrabo ade ekra na odi gya ekra wala so ese de na ye wrap it up cause na me shede na me call no slow motion de me di be gya kwan ni say on say youth na say o mo ba no
Ebi a yɛfa nye example say me say see ade am ewo mu no me metimi a pass through ba nya obia na obetimi nya vem no sa nti no me dia meka no say afia mo afi na mo ba no mo nsi abotre omo afi na omo bewura asa won mu ana die omo bewura die ni mu deep no omo bewura hookup no mu no deep no munya abotre so ho na de bia wonya abotre a me say no one thing is say me vrahye wade ho okay. Me sometimes cry me timi fie no obi afem na sometimes cry me mostly kwanya me na me pie kwa wonte metimi obi betimi afem na me de link na mo bi na ko na me menya me share ebia na wo anya sa adwen no eno so ebia na wo anya sa adwen no nti omo mfa abotre na bebre nso so epre omo mfa abotre no mo se be din dodo no anya skantem obi kra me committee obi so obi kra o ha opese be ma ne nda keke on pesika no de me hu se nya reality so be new kwa na o ma o hwe de se enya real ana meboa me na me bu sei ana ne die na na ne desi ni obi o ha am sasa obi o ha bi ono pedinti de make onso wotete emma ne bi on se obi wo se me wo me mama ne ade ne o de omo mankofo ne ade o bi me wo bi wo mama ebo omo bi ba mu be sesin wo se me hu omo bi ba won chen me ni omo san yakwa be 4 years so okay ena omo ni ate enye obi a obi bebe gina wo dan ho so akofo obi ba na asefo obi akwara wo no ye no stubborn dada okay akwara wo no wasoro dada ya fe no ma me be kasa debe nya fe na we be ye se wakwafa me ba na wakwasoro me ba na asefo debe matimi da asna me nhwam abusua ha na me di dwumadie ni simi di nwi papa chemicals be ma de di twa sabo mu so ani twa yi a onimo okay na mesere ne se wo na o se ye ni wuyi a wani ni ye no so hunya ti be ma de di twa sabo mu wani etwa ni ye twa no be fo achi etwa no betime di twa ni ye G K Obeng Hebal the whole we as ba bia ate yenka what yenka de link bi ato ase a kleke so na hwe videos na ti make you order na ba bia obi a deliver amro nyame sha no mo ho ban nyame peda afro be se hia bye bye aha G K Obeng Hebal factory side ye ka G K Obeng Hebal ye ne dia bibiduro ababonten a ye de sayare semkonya enu no bebre wabonten nanso de ma ye de danso no se ye de nubuna hahama nunsin ne sraso nua ene ye duro no te duro no ye dwuma semkonya no bosume miensa bia yes sen no no de bi from aye nunsin ma ne ye kama bosume we mama no mesi muntie ye de dua bi aba ye frane damana ma bo frane pa de kokwa hu de damana ma na kire no ye nyina obi ateda unim se eye bia de ye dwuma chenhwe ye de bi ani nubra ne bebre aka ho amexe amana ye kama and this time offer hey pa nesho sati ase no no doso mintimi kan bebre enso wo okwatimu free so okwote fon anaso watwetwe obema ama obema ne ntimi nya dwuma wo sisiem problem prostrate ye de rubber ato obema misro enkotres kakakraka bia fra G K Obeng Hebal na ye deliver wo aduro mra wo baabi a wo bia ye delivery service e wo Ghana ewiase baabi a wo bia ye deliver wo aduro bro Ghana ye ma wo a day delivery service means 24 hours achakra 48 hours abroche say ye bonne mani free wa Italy, UK, US, Spain, Babia, and Yamau just 1 week. Say after order on Sabeka. I feel more. Ya mudia do no dance search for frono. Nyami sham no nyamukase and Mosunti and a G K Obeng Hebal. If we are singing our tea and can. Me pesa do any a shadi. G K Obeng Hebal. Sade medical catch no. E no doso. Ne se ban mema ho adi mu a ye wo no beble de boa mema. Yenua no esan say yesre so duenti eye na dwuma ni different we aye mema duro sorry man power capsules menka ho asebebre na bema wo de wuntimi ni twaye kwete ni se twemu anadwo bema ade bo ani apapio no aje mu try na so he we aye G K Obeng STDs ana infection aduro yeni type of infection bia ni nyina ebetu ase even HIV for kra ni age e na hospital bia age a ode hwa na yare for AC for yes
try na hwe infection do no be ma akwate phone so fru kwate mu ba be ma won se okwate nso atu agu mu prekesen just try it and see o de ofra chechire wo haw mu na moaye we ye G K Obeng Koko no ye koko ye wo mu miensa we ye de edikan obi akoko na gu ti senso me nka na aduro we na adwuma ye so combine we ya adwuma be ye no we ye G K Obeng waste G waste aduro we ade to kwan bebree because aduro na adwuma na ye different obi a wobubu odompemu ha wontimi nanti stroke ache wa ho towo just try it and see you call again we a prostrate doctor na echire mu no we a prostrate obi a odun so e ba sope ana odun so e ma ana ye de rubber to be mam just try it and see G K Obeng prostrate master prostrate Johnson be fru e be we a BP diabetes and no dos we koko ar ma mchem kakra obi a oyam odin obi a maman ya hye oyam obi a niam bia hye oyam no so antimi ofa duro we a obe wankasa mo amanom dada no nim obe hye to wankasa amaman uwia ya ahwemu ansa no afrahye na next time atimi edi ho adanse ye wo maduro so bebre eno na dos rose pem kate de make a chon say my message kan wo haw obi ho a de na danfo bi nom ye age no ti se we o se no twa to an dia man wa mu so adanfo ne haw no adanfo ne di adanse no na bia na adanfo ne haw ye STDs no anom STDs na STDs na ne ho ato no na oba na o de to na ba e bi so kra so de se untimi ni twa yi mesrew frɛ number si gusi my message me kra de ya me pe message no ka wo haw na ye ma waduro o saka duro kwa se yes ye atwa duro no sa fa send yen na ye hwɛ sa mpa duro na wo ye no ne ba ya ye be mu odi twe obedi twasa dia obedi twasa dia awone pankasa ye de sra su nua na ye adwuma ti bema bia benum ye aduro yi no wanu waktobi na bia wonum kwani mu na de won se hu hwa freme na me nkyere we bia na bibi te ho a wo se ye boawo na me nkyere no omo awo ai mi papa GH cut me